barchamiz amal bo'lsak o'rnimizdan turib, ishki allaqanday bir-biriga urib, beshimizni burib, bugungi kechimizning boyisi bo'lgan Zarinadimizni to'y safimizga chaqirib olgan bo'lsak, huzurlariga rizo уважаемые гости, давайте все вместе, стоя, с бурными авансами, с мажорным настроением, с громкими ура, во всю Алмату и Алматинскую область, среди виновников сегодняшнего торжества. Абай, туған күнің барек болсын, ешқандай ашық болсын. Өмірің ұзақ болсын. Азырқын ақша, ата-ана деген ақша сені азырма. Деген ақшаны сіздерге қосылмашыға. Ассаламу алейкум, hürmetli aziz Adile abla. Abla, tuğan günün barek olsun, inşallah yaşlı olsun. Ömrün uzak olsun, azırkın akşa, ata-ana деген ақша сені азырма. Как? Bizni çok kılgan, bir kaçan biz için yanıyla bulgan. Günde gün tünleme, bizni oynagan jini vardı. Dünyada en yakınlarım ata-ana, biz için ona her daim olan bana. Bu dünyada her insanlar, her dağılır mihribanım ata-ana. Dünyada en yakınlarım ata-ana, biz için ona her daim olan bana. Bu dünyada her insanlar, her dağılır mihribanım ata-ana. Çalık görmedik imamlar. Ben şunu çabuk orası öyle bir imam.
Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости. Сегодня мы собрались для того, чтобы отметить самое прекрасное событие в нашей жизни. Нашей прекрасной, очаровательной Зарины. Добро пожаловать, друзья! Profesör Mihmanlar barcamız aman bozak ornumuzdan durup, şi Allah'tan bölümünü kurup, işimizi durup, bugünkü keçimizin guaysı olan Zarina'nızın toy sahnemizge çakırmadan bozak. Uşulları geliriz уважаемые гости, давайте все вместе, стоя, с бурными овациями, с мажорным настроением, с громкими ура, во всю Алмату и Алматинскую область, среди виновников сегодняшнего торжества. Her daim şu ananın yanında jürevegen şu sınım bilen ananın yanında her kaçan şu öyünün töregi bolup jürevegen. Yani merkadem 35 yaş balarınız mübarek olsun. Sizler üçün doğulgan gün nafsi. Yapmasın. Birinchidan, shuning uchun Shahmuratning 18 yoshli bo'lgan. Shahmurat, sen tug'an kuningni tabriklayman. Shunda insofli, imonli, odamgarchiliging bor, onangni so'yadigan, cho'ng'an hurmatlaydigan bolalar bo'lib o'tibsan. Zarina, kelajakda shunda ikki cho'ng'larni seni ko'raylik. Apangni shunda qo'shaloq qilishni bizni chaqirib, apangni to'rga o'tkazib, qo'shaloq qilganlar rahmat sana. Молодец, o'g'il bola. Зарина, поздравляю тебя, дорогая наша красавица, с днем рождения. Самое главное тебе здоровье и здоровье твоим родителям, долгих лет. Сегодня твой сын тебя так обрадовал. Это было так трогательно, так замечательно, так красиво. Что в дальнейшем он был для тебя опорой, чтобы ты нашла свое женское счастье, чтобы твои дети были здоровы, чтобы такие братья всегда тебя окружали, как Руслан.